Aslan Hamza'nın şotu çavuldu. Assalomu alaykum. Munakay. Tuva inimde ayay salımın boşup qanchalar demey qilding sen? Estafeta qildik. 97'ler болып başladı. 97 estafetani nezu quvonch boshladi da. Sonu ne? Yaxshi ish bo'ldi. Munakay. 97'ler. Yaxshi menen аяqta ketib o'tamiz deganda shu qalpoq sağa belek bo'lsin. Bu oraki qalpaqtichi. Bardıq 97'lerin atından kiyip atamay. Rahmat. Razı olsun, çok rahmat. Ошол достор, Алтынбек байке ушундай 97'лерге анан тамадаларга эле кийгизет. Я мен жылам баш жүрүм ойнойм. Эгер варианттар болсо кийгизишке болот. Алтынбек байке ушинтесип. Жок, эмкиде кийгизем, жана айткан да. Жок, мен деле айтып атам, алдында өзүңүздүкүн деле неме кылып турабыз. Байке.